Yusuf, Buonasera Santo Padre, buonasera, come stai? sto bene grazie a Dio, mi scusa, è stato con il Santa Messa? Ah, con la messa. E dimmi, Sì. cosa avete mangiato oggi? Del pollo, le ali. Il resto dei polli, El resto del pollo, la salita, ¿qué tal, Santo Padre? Lo que quedó del pollo de ayer. quasi tutti il compound qua ha mangiato pollo. Casi Pollo. todos los refugiados acá comieron pollo ayer. Ieri hanno mangiato pollo. Anche il dottor Atallah. Y también el doctor. Ah, come va? كلت فراخ النهارده دكتور كلت قاعد فراخ النهارده الحمد لله. Salam alaikum. حبيبنا dice nostro amato Papa. appreciate تعالى كده تعالى كده Acá venía a saludarlo algunos bandidos. Este es Carlito. بص ايوه بص البابا ايوه انت بابا hay que cumpleaños ayer, Karima. Bye bye. Bye bye. Ok, muchas gracias, Santo Padre. Buon grazie Santo Padre. Grazie tante. Può ringraziare, pregare per lei, chiedere sempre prega per loro. E prega a favore, non contro. Sì, tante grazie Santo Padre. A domani. Tante grazie. A A domani Santo A Padre. domani. Ciao, Shukran. Shukran. Domani.